opportunity eno, then o kopa hore a kopanywe le wena. O itse kwa Bloemfontein mona mara o sebetsa Welkom Ana phone ya hae. sepetleleng sa Welkom ke na le tsona. Hallelujah. Because ke motho ya shebelang Facebook ke kopa a phone ntate mo because phone yane e yentse screen ha ke kgone ho bona dinomoro. Ne ke tse ke tlo bua le yena ka 2 Nna le ho wena sa. le bothata ba tsena batho ba re batlang ha ba fonela bo mphomotseng ba delete number tsa bona. Le nna ke tshwere mathata na. Ke le bona temo. Mme ha e ka ba o shebeletse A phone the same number. o fonela number yane ya mphomotseng ke yena ntate Moshisha o na le motho o batlang jwale ha ntho tsa ka di ke tsa tsamaya hantle ke ne ke bolela mphomotseng o ne serious note mphomotseng ke itse O ile wa re tshwanela ho thusa ntate Moshisha hore a thole motho ya hantle. ya sa tlo go etsa eng Ya sa tlong ho sotla. sotla ntate Ntate Moshisha. Moshisha. Yes. ka re ke tlo o thusa le ha e ba kgetho wena o tla ikgethela wa hao yo mo ratang mara ha ke tlo o dumella hore o nke turubetse ya kgale Ke dimela ho ntate mo. Ke tla itumela ho ntate mo. Ka tangela ditjhelete. Aska tangela ditjhelete nda. so ke tlo o thusa ke bua nnete ke boleletse mphomotseng ke re mphomo I think it's my role to protect ntate Moshisha because a ka tlo kopana le motho ho na le ntate mo ka ra kereke mona se ke se ntate wa ka o tla e be hantle ho na le ntate mo ka ra kereke mo o teng fana ga hae Tsatsing lena hatla. o moholo a ba nyala a se bone motho a ileng a sotla jwale ba ke kopane le ena a sa nyetse kgetla bobedi then mosadi ya monyetseng kgetla bobedi ene ke ntate ya moholo ho utlwisa bohloko o riele ha o tla ntate na bua o ruile a tshwanela re a tswe ka tlung plekeng ya hae ho etsaleng so I'm going to protect ntate Moshisha ha mme eno atla ha ke mind ba kopanya re ye samo ke tla be ke le teng dating ya bona Moshisha ke o tlo ya dating Hallelujah. ke tla be ke le teng ke shebe mme eno ha e ka ba ke turubetse ya gale a re tlo phela ka thata le Moshisha se re tsofetsa kala thank you Shisha but on a serious note the Moshisha o moholo a ka se mo alawe hore a inkele lerofo la motho le tlatla le mosotla ntate Moshisha o nyetse for dilemo a ba tsofala le mosadi wa hae now ka nako tse ding ho na le batho ba tlang o thole hore o motlisa bophelong ba o itlisetse tsotlego gore now o thole o tlo sotleha emotionally you tlo ba miserable so ka nnete ke tlo mo thusa le nna kry-a ke batle ntho e jwalo le nna ke batle o sotle yo ke tswa teng ke llile yo ke llile ke batle o tlolla gape lona le tsebe go lla go jwang lona wa polane ke loitse waite ya ke otile ke setšhena so ka nnete ke batle bua maaka yo ke qeta bolelela motho santse ngwana jwale qeta mo sherela ke re age tse re leng ho tsona rona ya pele as much re batla manyalo but one of the thing re batlang ka ra lenyalo ye leng priority ke peace kore peace motho o fang peace motho o fang yo etsang gore o relax kore la le sikwa ile tropong ha ona stress bana ba reng ha kena tswa tropong e ka re ka motutsa
nna ke tsebile bua kae because ke bua ka o tutsa kurum tutsa nna ke tsebile tsheyana ka mokgwa le sa tshepeng ka teng nna ke bua ka o tutsa ntate Pebana ko ra ha kena fela ra icon ha re ke fetela metsi ura a pelo ya metsi a feta di testimony because ke sherela motho sa ke rena ke le hopotse le atsa ke dula ke le mose be ke le hopotse so ha le mona ke la tata re tlo qoqang hanyane man ke le hopotse so ke ntse ke sherela motho ke re one ntho re na le ntho bitswang di insecurities le polele jealous now polelo le insecurities di causwa ke dintho tse two ya pele di causwa ke di experience the insecurities di ka causwa ke experience tholo re kopane o ile wa febelwa o kopana le tsotsi ya gale so now that thing ya dula ka rakelelo ya motho e mong le mong le mohlango so re o qala life e ntjha intse feta ska ba utla batho ntse ba re ha o fitile dintho ho fete hey la o so fitile o tsona mardina lo feta le tsona e fite fela re zo it doesn't matter hore o sebedisa ka kang to move on and to start a new life but dintho tso leng wa di experience they will always cross di tla ne di fite so one jealous when o dula le motho a bulelang you need to know o bulela hobane one e ka nna ba ke di past ke di experiences tsa hae tse ka mokhay tse ka creating that jealous number two the insecurities tsa motho and then di ka etsa hore motho a qetelletse a sa ana le di insecurities ka wena the past experiences tsa hae di ka mo etsa hore a be le di insecurities ka wena ne two engwe causing the insecurities le jealous ke mofuta wa motho o phelang le yena hore o behave jwang beside motho ya bolelang ka baka la di experience le ka baka la dintho tsa fitileng ho tsona one of the things that can make your partner to be jealous ke behave o behave jwang o tina jwang o tshwara jwang o itshwara jwang and batho ba bangata ba itsebe ntho that is why ba bang frustrated baba so much frustrated motho a ka wa bulela and na so mpone ke febe ha re hloko o febe ha re hloko re bone o febe hore re be le di insecurities your behavior can affect your partner or partner ra o utla sa se ase at peace ha re bua ka behave re bua ka go phela jwang o tina jwang tso o itshwere jwang alla thola tse nna le am frustrated ke di ja motho now some of you o ka etsa hore your partner a dule a sena khotso and when motho a sena khotso ka baka la boitshwaro ba hao that thing e ka etsa hore motho a sena khotso the only thing a tlo etsang go frustrateana le bophelo ba hao and when a sa frustrate wena o ba miserable no feta hi this person mphidisa bohloko dulang katile every time one kata kantino ke tsela ye we conductang ka yona tsela o phelang ka yona ke yona e etsang hore motho a be le insecurities can I make an example very well number one when o so le mme re expecta a behave 80 how long ngwanana re expecta
a behave itseng. How a teenager expect a behave itseng. Behave tsa a teenager and le me le ausi. Those are the different behave we are carrying. Do I make sense? The same way le bontate. Behavior mushimane, a teenager mushimane, le obuti, le ntate. Those are the different behaviors. So we expect or division different. Now, a girl, a teenager, ha yetsa dintho le ha re makala. Mara re makala holo because re a tseba hore ke a teenager. Now, a girl, ngwanana ha yetsa dintho le tsela tinang ka yona. Ha tina e le ngwanana we understand hore ha ke ngwanana. Now, hona le bo mme but behavior jwale ka banana ba batla o bona jwala ka basadi. Re fitlhe jwang nna ke tsea a tsa ke a ke fua tšhelete mo se ke kopana hlong o utlwile that a behave hona le basadi ba behave jwala ka banana and the same person they behave ya bongwanana re a tseba hore banana ba behave jwang and automatically we even know mesebetsi ya banana ba behave jwalo. Then you are behaving like that, then how qetile bo batla ro shebe jwala ka mme o batla hore monna wa hao a o bone as a wife, but your behave doesn't allow your partner to see a wife. Well said. Ke di pinyana la o qetela. Amen. Ke le sherele. Wa bona nna ho batho ba sa ntsebeng ke ntate a le hohlola mare behavior yaka ke behavior di behave tse different Flexible, Papa. ke flexible ne ke etsa ka bo monna and le motho e ke batla o monyala ke expectile the same person I can't tell you o 40 kapa o bokae but I'm expecting somebody out to behave in the same way ke behave ka teng. Now ke ntate ha ke rata ke na le ho I mean ke na le ho ba o buti ha ke rata ke na le ho ba a boy ke na le ho ba moshemane and that thing I cannot be surprised ha ke ka phela le motho ba re wena ka re wa feba. Why? Because I will understand behavior ka sometimes ke behavior jwalo ka moshemane wa se febe. Okay. So I cannot blame a partner ha mpona jwalo ka febe. Okay. All right. Okay. It makes sense. Ska la tshwara ke boroko ke jase tse tsa lona. Therefore, there's no way nka kwatela motho. That is why una le batho ba hlarang ba nsheba Facebook ma ba re yona ka re ke se febe sa gane sa moruta. I don't blame them because behavior ka ke yone ba fang monyetla o. So le runa ka ra manyalo a runa ka ra di couple you need to be careful or behavior jwang because your behavior ke yone ka etsa gore o bone ho sena khotso ka ra ntlo ya hao le lwana le partner o bo sa understand mara ha ke febe but this person wa nahanela and I ke se febe kanti behave tselo e conduct ka teng tselo o tena ka yona hona le batho ba tenang gore hona le batho ba tenang gore gore le ha o so le monna o mmone gore yo o tshwara ke ramatiki o mo shebile ditonong mona
Ho na le mesi ena ntate Pebana. Yo, mesi e ka reng diulu e thaetang batho. Jesus. Ho na le meteno e se jusang. Ka re kgotse bele batho kopo fella mo. Ho na le meteno e se jusang. Na le meteno e se jusang. Then be rena le behave ya batho ba flatang. And a flatter so flatter fela phone khone di inbox so. Ona le batho ba tsebang go flatter nje. Satan fire. Ona le setsho sa bohure. Le la bohure. Le mahlo a bohure fire. Satan. Those are the things that they say, how said it tibi? O ka bona le lwana ka rantlo ya hao. Bona le meteno e se jusang ke kopa le go tlona le meteno e se jusang. E reng banneng ntshebeng. Nkgalleng. Kgallang tshwe ke tshwereng. Ane we itse we tisitse we go re ha ro shebile tse go re be re tsudise o ntse o tenne. Wa tseba mme? Wa tseba o tswaka? Tseba ntate wa ka. O tsebang ka tsona? Hlola ke ba bona papa. Hlola ba bona? Ee papa. Ho nona le o se mo mona kerekeng yena ntse re ka mkhukung ka mane. Ha o se o. E ona jiki ne ke se ka kankane man. Fire o se mo lente. Tla glass a tlo nehela ntate the lady ntate Ramothelo na le teng ntate Ramothelo ne re le bagotsi mos e ntse le mophuthe wa ka ne re le bagotsi e ne ra tsara ka ntla re pastors he je khasi ki re ke khasi ya re ke khasi success hey o sian man kore ke sa batlo je ka ke ne ke je ka ke re man Satan man hai tsela na tina ka yona tsela nako o ke lebetse tsela na tina ka so phomotsa re ke tsamaya o se no na le kotsi iyo o se no na tena meteno ene ka morao ka mo e modimo na mo entse hantle man o se modimo na mo entse hantle hai khona ne bile ke potsa re ho tla jwang a ska tshetsela tse ha tsama tshetsele modimo na mo entse hantle. So when you have a partner you need to be careful or o tena jwang o itshwara jwang o behave jwang kaofela because those are the things that are some of you e ba le na khotso malapeng le lwana la dintho tse unnecessary le lwana la di assumptions and bo sa understand mara why monna ka lwana why and how understand can't you know and le ena hana mabaka tshwarehang a o accuse ha gone hore ka nnete wa jola because o bona behave now behavior we yet or right assumption
a iketse di-assumption. Then le yena la o kile mpona ke jola a re a ke so bone mare wa jola gore hana lebaka le tangible ke lo le tshwaregang, but your behave e mo etsa gore a believe gore ka nnete wa di etsa dintho tseo. So on a serious note, those are the things that batho ba sa di tsebeng ka ramanyalo a bona, and those are the things tse etsa gore batho ba se ka ba le kgotso ka ramalapa a bona. A o tla ngwana ane wa dumela. And nowadays, basadi ba bangata sefapang sa ntate Modimo. Basadi ba bangata e a etsana. Basadi ba bangata no. A ke tsebe Messi e a di-size tsa lona e fedile. Le marukgwe. A ke tsebe lona di sana di-size kapa le sa hopola size tsa lona le fihla dishopong. O fumane motho a nyolla borukgwe bile a ntse a qhoma kakatše. Kore borukgwe bo ba o bolela gore ga ke getwa. Kore fumane bile le bitsa bana Thabo tlotle tlo Thabo. Swara hle bogoge ngwana ka bogoge. Qetile le qoqela. Le ke qoqa ka baka la moshisha gore rona bontate ba seng ba le dilemong tsena re batla kgotso. We want peace. Gore le lwanele ntho tse nyane tsa gore marobebi ne ko hopotse ke go founela mane o sa tshware phone. E seng hobane ke nahana gore wa jola. Ke kwatise gore fela ntse ko founela ene ko hopotse. Ke no utlwa le lwanela ntho tse jwalo. Le lwanela taba gore ke ne ko hopotse baby hle mara o sa tshware phone. O tla ntho tse jwalo. Se ntho tse tsa lona tse di lwanelwang tse. O tla ntho tse tshwantse re di tseke. Ke ne ko hopotse hle motho wa ka ne ko hopotse. Ene o ska tlo kopana le ntho tse re o no hopotse nyaka tlo o no hopotse Jesus. Kopana le ntho o tshwarang se le di no hopotseng baby. Le no hopotseng. Ene o ska ba bua ka voice e tsa lona tse. Ai chinche le no hopotseng. Na gale ke la hla batho motho a ka re Andres a mpitsa ke a tseba ke Satane. Motho nna o tshwantse motho a mpitsa ke re lebitso la ka ke Andres. O tshwantse re Andres. Sure, bo Andres yo. Ona le se mwana mpitsa Andy. Yo. Ko bala Bible. Ko ba le sharela ke le rapele ka mai. Why ba lo ibale kenya sqetho? Why abathakathi banifaka isichitho? Sqetho Isichitho se tsamaisana le se senya tsele motho a tshwantseng a shebala ka yona. it ruins your face. Le a hopola. And ne ke bolela ngwana wa lerato tlo kwana. Bentlalela umntana ka lerato. Moshemane ke ngwana wa lerato Seleke. Kumntana ka lerato Seleke ke lo. Ke le ka mmitsa. Dambiza. Ka rwa rateya mare wa bora. Ndathi uyathandeka kodwa uyadika. Wa tswa bane. Uyazi kungani? Ngata ba dutsa ke jwale bile o tla bo rata le bosira se tla ba dutsa. Le ha tsama thena ka re ke
kore ke eng kore ha o sa tsebe o tlo nahana ke yena Dr. November ka mo bitsa ka mo kgalemela uDr November wambiza wamkhalimela. ka re etsa hore o rate Yenza ukuthi sikuthanda uDr November watsho kuye. Thandeka. bazalwane ho rateha Ukuthandeka very bazalwane important yinto And le that nka is hanyane important. ntho eo. And you take this matter ho lightly. rateha To be lovable. if Joseph a na sa rateha If Joseph was not lovable, nkabe tona ya Potifara sa mo dumella hore a dule Potiphar was not going to allow him to stay. and Joseph And Joseph, Egypt in e Egypt, ne le destiny ya hae it was his destiny. leeto la Joseph la bophelo ne le fella moo The journey of Joseph ended le there in success ya Egypt. hae e ne le Egypt Even his success was in Egypt. but ha fihla Egypt But when he arrives in Egypt, o ile a tshwanela a welcome we ka baka la hore o na rateha He- ba mo accommodate hore a dule he had to be welcomed because he is lovable. And Potiphar allowed him to stay. wena o sa ratehe When you are not o ka likable, kopana le batho you can collide with ba people tshwereng dintho tsa hao that are having your o things. bo khutla o so fihle o bona but e le hore ha o rateha Ubuye sewufikile kubo because you are not lovable or likable. but is why bazalwane Kungoko ke, motho e mong le e mong ya nhloile nna everybody that le a despises sa me, nrateng the one that does not love ke a me, sokang a kopana le nna gumntu that hasn't met uDr November. e re ke kopane hore na ke mang ha mpatle e re ke kopane le yena Ukuthi ngubani akathanda uDr November, hithi badibane nje uzawubona. I know ya pele Uyazi uDr ke tseba November, utswa pelo ya motho he knows how to steal or to win somebody's heart. batho ba tla ba le ba sa tlwaela motho ya buang jwale ka nna mona mare ba tswa ba se ba thabile moo Amen. a tshuile ha qala a utlwa ke bula molomo a re tjo kanti mo ruta mo bua ntho tse o mmone ebile a kobile hlotse ya pele The first thing, ho na le this pastor re rile motho wa FM on bless ka pelo ka kaofela there is this pastor that delivered a sermon Emutewa before FM re tlo kena before Dr. November was supposed to That man enter the blessed slope. because o rutile ntho e tlwaetseng o le ruta le yona He taught something that I'm used to teach you gore there here. is nothing yo ntate modimo a tlo e etsang ka boyena ho rona There is nothing that is God is going to do physically. dintho tsotlhe uthi. tse re di batlang modimo di beile bathong Everything that we want from God, they are with people. if o batla tšhelete If you want o money, tlo tshwanela o kopane le motho you have to collide with if o somebody. batla mosebetsi o lo kopana le motho If you want a job, you have to collide with if o batla somebody. deal ya mosebetsi kapa o batla somebody o tšhele morutana re if o batla somebody a sign appointment letter ya hao o tshwanetse lo kopana le motho If you want somebody to sign an appointment letter for you, you have to meet that if o person. batla lenyalo o tshwanetse lo kopana le motho If you want marriage, you have to collide with somebody. so everything e o e hlokang Everything that you zonke need, izinto sizidinga zisebantwini bazalwane everything that we need is in the hands now of a the human first being. thing Ntho ya yeo pele, satana a re senyang ka yona that Satan is striking us o with, re senya ka semelo he actually used our behavior character against tsa us, rona our characters, personality tsa rona our personas. o re senya ka tsona Usebenzisa zona ho kenyene re ukusmosha. bala ya ba Efeso chapter 4 verse 17 In Ephesians chapter 4 verse 17, e ne re tloelang botho ba lona ba gale it says, stop your old human bo nature senyeileng that is ruined ka baka la ditakatso tsa lona tsa botho because of our enticement or ya pele our human Satana o re nature. senya ka di-personality tsa rona Satan strikes us with our personality. ko re lebe le re ha le sheba motho le re jo motho o kutlwa ke sa mmatleng To such an extent that you would despise somebody when you look at him or her ka tsela behavang ka teng due to his behavior, tsela character ya motho the character that he possesses. ke tseo Satana o re senya ka tsona Usatan usebenzisa zona to ruin or dilapidate bobedi, us. Eyesibini, Satana o re senya ka diqeto Satan is using facial sorceries on people. ya boraro Eyesithathu, bad smell bad smell. monko o mobe ke a tsaya lona le utlwe ntho e ke e tlhalosang
I understand that you do not understand what I'm ya explaining. pele The first thing ke personality kapa character tsa rona is our personas and our characters sembe that are not in good condition or good state. e bona le batho ba nang le bad personality There are people with bad personality and bad o characters. se kang ba tsamaya he fandaga o mo tloela le o thudiswa o dule still o tla khotla re a ba thudisa bana mo se le ke mo jwetse era mo thudisa tsa mo le ka mo thusa ka boyana o tla tla le yena now ke a pele ba sa bana Eyokuqala ke ya le. bobedi ke isicitho Eyesibini is facial sorcery. balo ba sebetsa so ka isicitho Witches are working like this with when ba facial se sorcery. isicitho ka mahlong When they insert at facial sorcery, isicitho facial sorcery ha se tlo affecta batho ba senang mix for wena people that do not have anything for ha you, ba tlo se bona they are not going to see it. mara ba ene e wesa ba tlo hate And the worst part, they are not going to despise you. isicitho Facial se a sorcery targetwa has been targeted. se a targeta actually It targets. if ko kentse isicitho If I have inserted facial sorcery on ke you, a se bolella isicitho I'm telling that facial gore ke sorcery batla motho ena ha a fihla mosebetsing a se ka hiro that ndifuna lo mntu xa efika emsebenzini mara angawufumani go makala ha o umsebenzi. fihla bathong ba sa hiring ba o rata mara But- mo o hirwang teng batho ba sa o rata But you will find where employment is not there, people, they love you. But where employment is, abakufuni. ha motho a na le isicitho When somebody has a facial o sorcery, ratea hohle bathong ba useless he is lovable everywhere to people that are pathetic, ba sa tshwarang next for yena that are holding nothing mara for batho him. ba tshwereng dintho tseo di hlokang But people that have things that you are ke in bona need batho ba of, o secitho se tlo etsa gore ba se ke ba o rata they are the ones that are being targeted. Ukuthi bangakuthandi. secitho se operata sona Facial sorcery operates like this. secitho ha se senye sefatlhego sa motho Facial sorcery does not dilapidate yes a ho na human le face. dicitho tse hlahisang batho dipeisi Yes, there are things that can make a human being to have yes ho na le pimples. dicitho tse etsang gore motho a be le skin sa ye se tšhentšha be motsho a be jwang There are facial sorceries that can create your face to have problems or skin but problems. tse ding dicitho But some of facial sorcery, motho wa teng o ntse a le motle umntu umhle, and hohle ma fihlang teng konke apha afika khona, batho ba mo thabela abantu mara bayamvuyela. bothata Kodwa it's inkinga when a fihla bathong ba tshwereng dintho tsa hae is when he or she gets to people that are having his ke or her bona batho things. ba tlo mo tenehelang They are the ones that are going to be bored. ke etsa se se ba tsonang Does it make sense? ya boraro Eyesithathu, tweet I mean bad smell munko omubi. a bad smell Munko omubi. ha bad smell wena motho ya ikentsweng ha o tlo e utlwa You who have a bad smell, you are not going to feel that smell. yes ho na le di-bad smell tse kenywang motho ba mo nkgise mofufutso ba mo nkgise molomo ba mo nkgise ponana ba mo nkgise tseno ke a di bona but ho na le a bad smell eo o kekeng wa e utlwa There is a bad smell that you cannot feel or smell. mara that bad smell But that smell, le yona even, e tlo shapa ha o fihla bathong ba tshwereng dintho tsa hae is going to strike you where there are people that are having your things or holding your o things. bona batho ba sa o thabela You find people that they are not ecstatic with o you. bona batho ba sena taba le wena People, they do not ba consider you. hlapile You have bathed. o make-upile You have made up yourself. o smart You are beautiful. ha batho ha o fihla pela batho But when you get to people, batho ha ba sa o thabela they do not like go na you. le that smell Ho na le monko sa jwang baloi of witches seo ba se sebedisang that they use gore batho ba se ke ba rateha so that people, they do not love you. le nkutlwile bazalwane Did you hear me? ha re tlohelleng batho bana ba sa rateheng gobane ka mahlong Let's leave these people that are not likable because they have this frowning ha re face. tlohelleng bao Masibayeke abo. a sentate modimo go na le batho ba sa rateheng ka mahlong because of tsela eo ba leng ka teng ka mahlong
There are people that are not likable when you look at them because they have a frowning face. And the reason why batho ba sa tsebe hore ho rateha ho bohlokwa ka kang. People that do not know being lovable is very crucial. Ene le nqabole ha le tsebe ho rateha ho bohlokwa ka kang. Ho rateha To be lovable ho bohlokwa. is crucial. Ke batla batho ba babedi ba lwanang le monna kapa le mosadi wa hae kapa ya tinehelwang hohle mayang ke mang? Wa tinehelwa? How DJ presenter ra motheo wa tinehelwa? Mike. Gululu qobo lakho Hosi Hesime Henisami Hosi Uchesu. Okay. Ahora te. Wait a minute. Ke hopola first time yana ke ya auditioning tsa CUTFM ba ile ba mpela hore I've got a talent ya hore nka ba radio presenter but they just can't take me ba sa bua bana Ka ba sa bua bana ntate mo ba re o na le ke na le talent and then last ile audition tsa kae tsa CUTFM ka 2018 and then last year year before last year ke had audition in tsa Motheo FM baba sa nkuki so hantse ke le radio ya radio BBT ntate Mohau ba fitla re honna man you are so talented ko pa o tlo mpona be ke ya Motheo FM ke mona ke bua lena a re pula hohle ha o tseso wa ya Motheo radio ya Motheo ntate Moruti so Mohau a o bona ampona a bua le nna a re man you are so talented but ke a sa nkuki but since ke tla kerekeng enana ka ke ad auditioning few weeks back and then ka re ke tla Monday for another presentation kaya for another presentation I was surprised last week Saturday a re ke tla tloetsa show le Friday come phone la pa re ke lo etsa show ya 12 to 3 midnight o tswa ka di radio kgetlo la pele ha ba monka including wana Motheo FM ha ba etsang ha ba monka ausi wena ntate Moruti nna ke itele ke ile o mosebetsing nyetswe ha ka nyalwa le nna ke ra ona monna ka o nyalang o bua le moruti e ntse tsheng o tshwaretse ke itele ke ile o mosebetsing itelekile mosebetsing because of ke fumana bana ba ne ke sebetsa le bona all the time ha ke fihla mosebetsi ba nketsa ntho tse seng sharp ba etsang ba dula ba tsheha ka nna ha ke fihla mosebetsi ke ne ke hlahile dipeisi ka mo ka mahlong too much le mo mametse a rona hlaileng so banana ba batla dilo ba nkobisa ba re bonang o hlahile dipeisi bonang o etsang that time re ne ke khawash mo so ke motho etsang koloi ka mahare so ka ke etsa koloi ka hare tšhelete batho ka nyamela ka koloi and ke fetsa o tloa koloing eo so ka ba fitla ba jotsa mongaka hore nna ha ke etsa dikoloi ka hare ke utswa tšhelete tsa batho and nna I didn't take that money mongaka ka ntjotsa hore no wena tswa ka mahare o ya di-festing ene ke tlo hulela tšhelete eo a o e golang kaofela the time a tlo hulelang ga ke mo jotsa ke re ke kopa ho tsamaya o sala ka tšhelete ya hao o tlo hulelang yona ne ke kopa ho itsamela banana ba monga rona ka tao tsamaya ka ba ema khwaneng ba tsheya ka nna ba tsheya ho mamnati that's why ke re maybe ke na le senyama le papa ka no je a nthabele ka tlong jotsa gore ke tsamaye ka jareteng ke lo ipatlela dithaka tsa ka di na le mo ba dulang teng nna ke dutse ka jareteng
le ntate wa o tinela. le ntate wa ka wa ntenela le ngwana gona ga o monate go dula ntse re lwana each and every day. DJ tlo kwa. O ntse batla jwale ya pele Ya ntate moruti. mphe sa kerekeng. mphe metsi. Come tola, come tola, come tola. Come tola. Oh, man, I'm tola. Oh, man, I'm tola. Oh, man, I'm Best. What's up? Until I will see. Sapa matso. Ka sepa sa kereke. Sapa matso. O sebedisa sepa sa kereke, ne? Okay. Okay. Ha o qetile. E re morena Jesu. Morena Jesu. O tla tsatsing le. O tloha tsatsing le. Seqetho seng. Se mahlong a ka. Se mahlong a ka. Le mmeleng wa ka. Le mmeleng wa ka. Tshwantse se tsamaya. Tshwantse se tsamaya. Ga metsi ka matsoho a hao. A tlise sefahlong sa o tla bona. Seqetho ba se kgutliseditse seqetho. O na le seqetho. Seqetho. Bea maike ho ya. Wa le moding ya seqetho. Wa le moding ya seqetho. Ke lo sa lo petela wa le moding ya seqetho. Ha re batla ho sebetsa. Ba mo lelekile mosebetsing wa ana sebetsa ho ona. Ba mo lelekile. Ba mo leleketse. Ba ne ba sa mo rate. A se eno buang lona batho ba qalang ho tla. O qala ho tla. Bana ba setsa. Ba ne ba sa mo rate. Ane o no mo patala. Ba ne le mokentse seqetho. O ra ska rate. Ba ne ba mo bua hampe. And the skintse jwang ho ya. Tshita ra nyane guys. Una le tshi. Seqetho le skintse jwang ho ya. Re tle bosiu a robetse. Laetsang. Ga mo Jesu. La mo Jesu. And then ya ba dintho di a senyeha. La mo Jesu bosiu. Ona kganna craft mosebetsing ona. So o batlile a thola accident a le tseleng yang Cape Town. Tsamaile lefatshe lena kaofela. O na installa metjhini e purifier metsi. Ka kgwedi o na tlameha hore a kgole bo ma 20,000 tjhelete re nyametse fela. Tjhelete le entse Re nyametse fela. Re ile seholong Lesotho. Ra lo mo tshepela teng. Ra bitsa mabitso a e ra nka dinepe tsa Facebook. Ra etsa Alice. Re batla e ska ba nix. A ke rona promisitse hore deo ya o ratang ka teng. E bila re ska e bua yo. ha le tlo bua. Nna ha ke tla o lana le tlo njwetsa. O na itse.
Ona itse. Ona batla ho rekela bese. No tla nrekela. Bese. E tlo nka batho ba terete ba dulang hole ka re hana. Ona tlo enka ka tšhelete. A tere ga o bolela ona sebeletsa tšhelete ngata. Ona sebeletsa tšhelete ngata. Ha ona mo a sa tsamayang ngwana ona o travels lefatshe kaofela. Langa difoto tsa ela di sa seholong. Lesotho. Jwale le mo kentse seqetho ka o mo jesa. Le etsa jwang gore motho a be le monko o mobe a ska rateha a be le a bad smell. Re etsa hore motho a robalang le ena a fumane motho a wrong. Ha qeta ho robala le ena re etsa hore robale le ena a sa sebedise protection. That's how re kenya seqetho. E be le mametse. E be le mametse. Wa le ikotsedisa jwang. Yo. Wa le mo kentse seqetho. Wa le mo kentse seqetho. Wetsa. Ona batla ho ba kingdom financer ya Victorious. Ona batla ho ba a kingdom financer Jwale ya Victorious. Le mo kentse seqetho. re nka re etsa hore bankeng bana ba dule ba re o na le di-minus wa kwata re nka tšhelete eo o ne e se tlo itisa le no a tsebo etsahetseng because o ntse re fela ke tlo ba kingdom finance. Le utlwile hore ona batla ho tlo support-a mosebetsi wa modimo. Le nka bokae tšheleteng ya hae? Re nkile 22,000 le kgose ka fela. Le nkile nini? No ka much ona se se ka minus 25 rand a tsebena jwang. Ba fela le utlwile baloi ba re ba nkile bokae? 22,000. Le mo kenya seqetho jwang? Ha go be se ga nahana ka mo sa jwang a qetsa. O rata ho iphohla bosiu ka letso ile wa no ne se re mo kentse go kgathala tšhaisa kgathetso la fitla itahle le betheng. Ba re E be o o rata ho etsa? o pela go bala wa iphohla. So le entseng? Re ntse go kgathala tlole le tswaile la hao o tšhaisa kgathetse haholo re etsa batho ba lo fe mosebetsi. A jare le pya le mongwe and then a ba kgathala ka re mothola. So Ha ba tšhole sa hlape. ha ba go bala sa iphohla jwale di fanda ga ona sa tle So ha robetsa sa iphohla be le etsa? ka re fihla re tsa ntho sa gona re Le etsa eng? kopanya re butswela re Hlalosetse. la ra nka phofo ye nngwe ya gona ga mo butswela Mehlena o hlapa ka letswai la kereke. ha re kgone ho kena a hlapa ka lona so ka re lo fisa batho 3 weeks ka ofela mosebetsing O ra fihla kgathetse. Hobane mehlena mantsiba wa hlapa. Ene o hlapa ka letswai la kereke. Ba etsa hore batho ba lo fe mosebetsing hore ha fihla a ba sebeditse ka thata hore a ska hlapa. Ka ba mo butswela. La mo butswela bosiu. ga mo butswela na buile a itse this month it will start at least 2,000 ha yo re nkile ka ofela Le ise ka 22,000 eo. re tšheketse mabitleng magontse a bua fore la le ka leng ka yona ntse ke tlo itlisa so re traya ho lwana ka hohle na bile a sa tle le ho tla thodi o tlisitswe ke morahae Le ntse mora wa hae. Mo tloleng fatshe guys. Le ntse mora wa hae. re tse morahae o la bua ntho ne re ga e butswela ka e sa fihle ngwaneng wa hae ke yena itseng batla ke re keng Ba re ba ne ba re ba butswela mora wa hae ka ntho eo ne ba ba e butswela ka e sa fihle ho yena ke ntho e mora itseng go batle kerekeng mora wa hae ka. O ntse tseba wa tseba o etsahala mo. Ha o tsebe. A se mama ha ba buang. Le baloi ba o kae? re kopane botshabelo ho Bloemfontein Le ba kae? re fole ba sebetsang le ena Le 4. Le mo tsamaela ngaka kae? ba botshabelo ba Bloemfontein
Wa tseba taba gore mama o lose 22,000. Next side tsebe moruti. O na sa bolela. Yeah, la bua fela ka hore like this month financially dintho ha di tsamaya hantle. Ha se ya no bua mama ha ke ba loe ba ntse ba bua ka ho yena. Everything in bua ha mona hore ba mo entseng ba mo butswetsa. Le filela mo butswela mosadi la mo butswela jwa. mo process bosio a waletse matlanko o na sa iphotla o na kgathetse fetsa ba itatlela betse ka re bona for ga iphotla ka letswek ka re kopanya ntho tsa gona ka speed so the whole of 3 weeks batho ba sa tle mosebetsing a shegela bo kgathia le mo ka re motho se ka mo kgathala So tell mo kentse ka mo butswela. re mo butswetse Hape le yentse. a re dula re ntse senkgome mo re dulang teng re dula re bua for Letsa re ntse seqoqwana mo re dulang for o nahana o betere re tla be re mo kry-e mare o manganga a o gapela mosadi yona mare mora wa hae yana le mentse. le ena ntse re mo entse the same for us ka bona cause o rata mme wa hae o batla go mo gaela ntlo double story mare re tsa for go ferekane o lovakana mara wa mo lwanela mo rena hae wa mo gapela mare o na kgathetse ga le ka mo thola mohlane batho ba lo file mosebetsing So mora hae yana le mentse. mogae ne re mo sa fela gore a gate strata a samaye fela a gotle magae wa mo lwanela yo Le lona le sebetsa ka ho etsa batho ba be le bad smell. Hore mo a fihlang teng batho ba ska ba mo thabela. ya ka nako nngwe mare mme wa hae o rata gore a hlape mare nenne ngwana sa strikanyana so ne re soka re hlakisa mama hae gore na ntse re mo etsang jale hai o re kry-ile morutini lana re tlo ba busy ka this boy Ba lokolleng. Nsa seqetho sa lona. A le qetile lateng tjhelete ya seholo. Ka speed. E lateng. Le go tsetseng bankeng. E kenyeng bankeng. Ke kena ke rena e botoka. Ne ntse ke kena CRC moruti. Okay. O sebetsa ka? Ke sebetsa seponeseng. O le ponesa. Bona ba lo ba entseng ka mama wa hao. Ba le fasitse. Mo lokolle qeta. a ke na tšhelete ya gae bose re tswagele morutile o tla go fa e tla ba kinto mo finance re tsagaile go lwana ge mo stopa Le ntsa le re tsagaile go lwana ge mo stopa ne re na breakthrough yatle Bara ba ba tsama stopa mo stop. O bana ba try mo stopa ra ska tla kereke. Okay. o bane ba bona breakthrough yatle O le bone breakthrough ya tla o ya. ge bone o tla breakthrough ya golo Mo lokolle. ge bolokola bogodi re tswagelele ne re re lefanega koloi yayo o se na le meter taxi magolo a thola botho ba tlisang Mo lokolle. re bolokolose bogodi re tswagelele re bolokolose ga re sa tla ga go Sa seqetho sa lona. Ka ma le tlo ntsha le ngwana a seqetho. A le qetile o ntsha mai. Ke yona ngwana hae. Ke yena. Lokolle. yo asis go se sa asis ga bolokolose bogodi ga bolokolose ase re tswagele bogodi o tlo ba kinto mo finance Swan. 1, 2, 3. Qetile. Swan. Ya tsamaya. Le tsamaile ne. Ya tsamaya. Le tsamaya ke a go tlwe le reng. Le ntsha seqetho sa lona. A go tlwe le reng. E ya eng. Le ntsha seqetho sa lona. Le ya tsamaya ka ba tsamaya. 1, 2. Le ya sentsa. A go tlwe le reng.
A good, buela modimo. Listen, sis. Kubai. 1, 2. Lessons. Kirna lessons. After the man said, lessons. The Totaman. Buela modim. Buela modim. The conjure is sacred. The cousins. The cousins. Bouquet. Ke mametse. Le re. Ana sense re se kentse la semo. Itse re ba hlapa. Ha tswa kerekeng mo. Utlwelle. Le se kentse jwa. O nana hore ke sepa sa hlapang ka sona. Ebe ha ke tlo jwetsa le ngwana hore o tla shasha sela sefatlhego. Kanti re setse re di lokisa tla ka batho ka more. Re setse ntho tsa rona ka mo. Ka batho ka more. Re setse tla re tseba go tlo hlapa. Wa o mo fa vaslapa go a hlape ka yona. O mo felang vaslapa. So le setse ka. Re se se pa se re se tshasitse. Ha re qeta be re tshela ka hare ho ntho a itshasang ka yone mahlo. Ngwana bien re mo frequency lo fit. Nini Ho se ngwana. le mo frequency jwa. Re mo frequency. Ha tswa re utlwa a le bohloko. Utlwa ponto e le bohloko. Ka fatshe. Ponto ke jwa. Ne le mentseng ka fatshe. A ke re o ga batla wa tumela ntate. Maro ga motshaba. So itse hana kopana le ena, o kopana le ena be ke fitile. So ha sa batla o kopana le ena hape. Re mentse re a tshaba o kopana le ena. Jwale wena o batla o mo thusa. O gaketse ka vaslapa, o gaketse le ka sepa gore ba hlape. Batho ba mmele ba tlotelang diponto. O hlapela. Bo bekeng e fitileng kwa. O itse ke ka tshwara ke korso. Ka tshwara ke korso. Be le ba mona le ena ka tshwara ke korso. Aus ke mo. No how we think. Itse ha re tswa kerekeng ke sho last week itse ha hlapa a itshasa ka lotion eo ka re utlwa a baba ka sefatlhego. So be ke re ha le nna ke tsebe na ke eng. Di base tsane di ka di le mohla. Ga le bile ntse ke motsa ke go tsule di black spot a tlo le YouTube nne ke nana because go tlo YouTube di base. E ke tlo le YouTube di base. A ke re tlo le di lotion. A ke re tlo le di lotion. Ke sane Isicitho sa moselena se kentse ka ra lotion. A ba qetile ba mo kentse le mo kentseng ka tlase. Ga ba ke ga sa ba go bala le monna. La monna wa matumela ana ba mo matumela hle. Jalo ba re disturb o se ngwana na ka nka futa re wa futa. And then Aba futa a ke re jalo ba re disturb. Ho re disturb o senya merero ya go. Tsala futa. Ha futa ke re wetsa hore jwale merero ya rona e emise. O e emisetsa Wa tswa ba tsala ke qetile e bila ke sa ile pele. I'm done. Ho jana le maphutho ana tseba product a lona e bohlokwa ka kang. The same way le rekang di sepa tse bo 5 for kgwedi ka ofela Shoprite. O reka eng ya ho hlapa. Ntho ne tlo etsa kerekeng ya lona. Mona o rekwa sepa se 1. Mohlang ho hothing le di reke. But ha ne le antle le hloka di sepa tsana le matswai. Bona mosadi ona ba mo article mohlang fela sa hlapang. Ho jana le batho ba ne ba tseba product ya lona bohlokwa. Ne le ke lang ka bontho. Le tswa ile le leng
sepa se le seng o no tlo etsa the same grocer agree a le etsa grocer a di sepa a le nkise le seng Shoprite le nka tse kae bo 5 bo 3 mona le nka se le seng ha o itswe le senke ha ba le nathe hle ha ba le nathe bona le ba putswa jwang hona jwang o butsitse o putse a le nathe hala jwang a le nathe ha ba le nathe letswai la futa ke letswai le ne tshwantse bona le lona full time letswai le hlapang o na le letswai la le letswai le ha ona motho ana tshwantse wa le hloka letswai le lena nka bona le wona matswai mehla ena ha o hlapa a ke re le hlapa every day o hlapa every day o setse ntho tsa hao because ba lo ke bana ba tsetse ntho ka ra dono ya hae ka ra lotion ya hae so ntho seno sa isentse bophelo ba re tsa hore a ho kwala Alice no jena re batla ho qeta mosebetsi o go qadileng re batla ho qeta ntho engwe le ngwe be sa ga ewe Alice sa ha sewe ho fele tswa ke tla le sotha leleme le tlo tsamaya phutha ntho tsa lona le bakae ntshang ka tlase le mahlong ae ntshang ka tlase ntshang baby ha le fihla le tswa kerekeng o tlwele mma wa tjhakele ntate ka kamoreng o tsamaye ntho a tjhake o tjhake o tlo baby o tjhake ngwanaka ntate wa enjoy lobola ya hae le qetile le sentse qetwa sa khumai 1 2 3 4 bye bye mme o bone batho ba kae ba fo wa ba tseba tswa le qetile ntshang ntho engwe le engwe ntshang tlogwa le qetile ka mone le mokentse ya bana kerekena ya ntena ke ma kileng a kena zetsitse kwela ke batla e mong ke ma kileng a kena zetsitse batho ba kenang zetsitse they make sure that re bana le product ya zetsitse ka ra matlobo mona mohlang le rekang grapetizer ke mohlang o theng rekang grapetizer e tlo etsa tjena ke ona le tlo e reka ne le tshwantse le be le grapetizer ne le tshwantse be le na le ke pheko le mo kentse moshebano ona ka mpeng kana ba itse ba mo jisitse le mo jisitse ka mo kentse seboko re batla se mo je se mo qete pele le mo sena se fela ba shwe tswa 1 2 3 4 5 kuba o bone batho ba kae ba ba ga go ntate motho tswa lokole 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 o na le matsoe makae o na le fita ke na le sepa ke na le di olela tsotlhe tete o di sebedise okay tete haholo befuta le tsamaile 1 le tsamaile kre
a go tle le re e le tsa maka ba tsama a go tle buela modimo lona le tsa maka le tsa maka ba tsama le tsa maka ba tsama le tsa maka ba tsama buela modimo le bakae le senza tutto stanno ka licenza le senza tswang 1 2 3 4 5 6 7 okay futa okay that lady ana imo tsamo futa 3 days mpento only red bula three days some food then I'll get to the hlape ka lona letswaile every day bad smell now bad smell is sebetsang a re check mon ka speed a go hlape matso Genesis chapter 27. mosadi wa okay mosadi wa di-verse topo tlokwa okay mosadi wa di-verse topo seleke thusa that lady hle ngwana ya ska ba mosulofaletsa ba qeteletse a fila hore a kampa tsamaya mo etsa be comfortable okay re tla mmona 27 Tshimoloho chapter 27 verse 1 verse 1. bala Isaac was now old and had become blind. He sent for his older son Esau and said to him, "Son?" "Yes," he answered. Isaac said, "You see that I am old and I may die soon. Take your bow and arrows, go out into a country and kill an animal for me. Cook me some of the tasty food that I like and bring it to me. After I have eaten it, I will give you my final blessings before I die." Verse 1. Ya re ha Isaka a se a tsofetse, mahlo a hae a se a fokola, ho a neng a se a sa bone, a bitsa Esau mora wa hae wa matsibulo, mme a re ho yena, "Ngwanaka." Yena a arabela a re, "Ke nna enwa." Isaka a re, "Bona ke tsofetse, ha ke tsebe letsatsi leo ke tla shwang ka lona. A ko nke dibetsa tsa hao hle le sehlajwa sa hao le seqha sa hao o ye naheng o yo ntsomela phoofolo." o ye naheng o lo ntsomela Phoofolo. phoofolo ke kopa re beng ka fela o ye naheng o lo ntsomela eng ha o qetile mphelwana ka tsela eo ke ratang ke tle kgone ho hlonolofatsa ke tle kgone ho etsa jwang Ho hlonolofatsa. bua le nna batswalang sentse qetile ke na le scripture tse ngata mara ke kopa ke tla tswela pele ka tshebeletso ena bekeng e tlang. I will continue with the service next Then week. we all know where it's saying We do know what happened. Jacob o ile a nka that opportunity. Jacob took that opportunity. Jacob And what's on ke meditate ka ntho this morning. I was meditating upon this thing this morning. Ke ma tsebang hore Esau o ne le eng mosebetsi wa Ine le ho diisa yes. ne le etsa In- ne le molemo Jacob ena na etsa nthuseng ke a kwala Isaka o na etsang mosebetsi wa Esau ne le eng ke re ke ka wa bua mme e mo ne le molemi
Emily Modisa. Ki o fu Modisa? Huh? Ki Esau? Esau ni le Modisa wadi. Now, if Libra meet, Let me question you. why Modisa wadi portfolio anasina portfolio aning akanela ka ona kana ko? Why a shepherd did not have an animal at that time to give away or offer it as a sacrifice? Because if Leriki is Esau yaneng adisa. If you are saying that Esau was the one that was a shepherd, Ya kamala. according to the law, Ona sa tshwana be wa hloka. he was not supposed to go in hunting for an O animal. hloka ntho akanela ka yona. He is in need of something that he can offer as a sacrifice. When you dissect the matter, Satan knew uSatan wazile gore ho na le blessing e emetseng Esau. ukuthi kunentsikelelo le imele And uEsau, that blessing, and lo Esau ntsikelelo to tshwanela a inehelle. Esau is supposed to offer a sacrifice for it. Ha eba le bua nnete. If you are surely telling the truth, Ke mang ya nkotlana? ukhona umuntu Now, ondivayo, because tshwantse tlo nehella blessing. because he's supposed to offer a sacrifice to receive a Satan blessing in mo return. hlokisa tsatsing lena so that when ho fihla nako ya ho nehella for blessing a ba sena letho. Ke mang ya- uSatan wayenza ukuthi adinge namhlanje in order when the time of a blessing comes angabi nento to When o offer. qeta o nka qeto hore o tlo ba a kingdom financer. When you have decided that you want to become a the kingdom financer, O ile nka qeto hore ba tla tlo nehela kgwedi le kgwedi ka 2000. Ee, ntate Mokgotsi. Ka ra bua pela morwa wa hao o tlo a tinya mare ke a morata. Jwale ke nehela bohle. Okay. Ha ke mo ratile qala lo mmona, ne ke sa tsebe hore ke morwa wa hao. Mona ntate moruti ere Esau was a hunter, Jacob was a shepherd. Thank you. Esau was A a hunter, hunter. Jacob was a shepherd. Ka mantswe a mang, a hunter ke yone no tshwantse be ne le something a hunter was supposed to have something to give. ukunikela ngayo. But Satan etsa bonnete ba hore mohlang opportunity ya blessing e hlahang, The time the opportunity of a blessing comes, this man ba sena next. Satan ensured that this man won't have anything. O nka qeto hore batla o nehela ka 2000. You take an oath that you want to give away Wa lo isa bokae 2,000. banke? 22,900. And she lost Mohlang a etsa 22,900. qeto The time he made a ya o decision tlo nehela, to become a kingdom financer, Satan wa mo hlokisa Satan wayenza ukuthi so adinge that a ska ba le something a ka nehelang ka yona. ukwenzela ukuthi angabi nento aza No kunikela way ngayo. modimo a ka beyang pelong ya hore a nehele ka 2000 for nothing. It means modimo o na na le plan ka yena. There is no way that God can instill the 2,000 rand that he's supposed to give, and therefore akho lutho to Now, offer. shaba Satan we say a hlokisa Esau. uSatan wenza ukuthi Esau adinge, Jwale ka batho ba bangata ba dutse mona. like many people that are seated here. Every time Wonke le amaxesha shebe o etsahala eng. you must look what is happening. Mohlang o tshwanelang o tlo nehela kapa o tlo ntsha boshome, The time you're supposed to give or offer a tithe ke mohlang o tlo hlokang. is the time that you are going to be in need. O hlokang tjhelete. You are going to be in need Ke of kopa le money. ruta strategy sa Satan. Let me teach you the strategy of Satan. Modimo wa ka ke mo blessa ka nkane. Mphe ntho e tshasang ka. Mphe ntho e tshasang. O tlile ka ntho e tshasang. E late meska. Mphe ntho ne ke kentseng 200 100 50 a ke tsebo wa o isile ka moo. O tla bontse o golopa ngwana towe. O bo mamselfa go batla go shine off kerekeng ya ka. Ha ke batla dintho ba di sile ka mona hore net motho a hlae TV a etsa tje. A ke batle ntho e. Ke batla lotion. I'm sorry. Next time. Next week.
Tono visto. Balang ke le feta ba eng. Esau a hloka ntho ka neelang ka yona. Esau was in need of something to offer as a sacrifice. Now, Man, that's when Jacob island anga over. that's when Jacob took over. Le a tseba bazalwane. A tlisa monehelo He brought forth a ho sacrifice ntatae. to the father. Chapter verse 27, chapter 27 rebadile verse 1 rebala verse number 27. Yaba Jacob ising Esau ho atumela tsotsi ho atumela tsotsi ho atumela mabazalane tsotsi e atumela ho ntate ere yaba wa atamela amo aka Isaka a utlwa monko wa diaparo tsa hae mme a mo hlonolofatsa. As he came up to kiss him, Isaac smelled his clothes, so he gave him his final blessing. So, local business here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Because amane, liam lugula kapal mlugul, liam sokapalis, liam lugula kre, liam sama, akutu lere, liam lugulu sine, 1, 2, 3, 4. That's my heart, man. What's up to you, come on? 1, 2, 3. Le molokolo sacré. Le lokolo tsi business ya. A go tlole re. Le lokolo tsi business ya. Le lokola kre. Le tsamaile. Le tsamaile ne. 1, 2, 3, 4. Le tsamaile. Le molokolo tsi. 1, 2, 3. Awakening ka mo e tshwara ka letso. Mbalega English 27, cast it. Verse 27. Verse 27. As he came up to kiss him, Isaac smelled his clothes, so he gave him his final blessing. Mamela, if nernal nako. If we had time. Verse 22. Verse 22. Jwale Jacob a atamela hle ausi. Jwale Jacobo a atamela ho ntatae Isaka. O tlo utlwa? Yena a mo phopholetsa mme a re lentswe ke lentswe la Jacobo Lentswe ke lentswe la Jacobo. empa matsoho ke matsoho a Esau. Ntatena wa sensa. Or mar this person a deserve blessing. The father is sensing that this particular person does not deserve the blessing. Matsoho ke a Jacobo. The voice is Jacob's. Lentswe voice ke a Jacobo. The voice is Jacob's. Mar matsoho ke a mang? Ke a But Esau. the arms are Esau's. Le utlwile? Lentswe ke la Jacobo. The voice is Jacob's. And then matsoho ke a mang? Ke a Esau. But the arms are Esau's. Ba lampong. A seke a ba a mo tseba A ska mo tseba. hobane matsoho a hae a ne a ena le mohwete Eh. jwalo ka matsoho a moholwane wa hae Esau. Eh. Yaba o a mo hlonolofatsa a re na o fela o le mora wa ka Esau. Jacobo a arabela a re ke yena. Jwale a re ntlisetse yona ke je nama ya tse tsumilweng ke mora wa ka mme ke o hlonolofatse. Isaka wa dauta. Isaac is having doubts, Mari Jacobo but Jacob o to mo lahla ka monko. uza kumlahlekisa with the smell. Smell. Munko Ke sone se tletsang gore a hlonolofatswe le ho ja ntata ya utlwa gore mare yena ka ra seela. is the one that is going to make him to be blessed, though the father has the intuition that this is not him. A le utlwe bazalwane. Anivanga. Smell.
monko sa Jacobo of Jacob. ke sona se tlo etsang gore a hlonolofatswe le hoja a sa deserve le hoja ntata ya mo Dauda. Is the one that is going to make Esau to be blessed, though the father is having doubts. Nna ntho e ke batla ho le etsa yona. There is something that I want to do to you. Nna ntho e ke batla ho e etsa. Kunento ndifuna ukunenza yona. Yena ke a e etsa. Thank you, Jesus. Ke tšhelete 50 ke 100 20 10 ranta di kae a ke batle 10 ranta tse ngata 200 e kae tloa camera a ke le tloeleng dintho tsa rona camera a ke le sutheng camera le suthi camera o kampa e hlahisa di malapi kgetlong le batho yo le Scottane le yani ke mang ye mo Maweni. Maweni se le role model ya ka o tsa ke role model ya ka hobane ntho tsa di etsa le mo shebile le nna ke etsa tsa ka le nshebile iPad ke bone maoba a rwesisa batho a kenya motho wa ka tlase ka mo ra icon if a kgona ho kenya batho nwa batho ba mo shebile le nna ke tlo sebetsa ba ka straight Facebook le tla tswela ho dula Facebook jwale ke etsa dintho tsa ka le sampone kwala bye re a leboha ka hore shebella